الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami kama Islam, alhamdulillah, pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu ini yari nakatibaw ka to taniyo im mga ulama sing kita niyo dahing hadabaw insya Allah abihayaon waktu lang ta ambuk dahing kanila dimihil ka to taniyo sarakka atau walong ta zakat sin ilmu dahing kanila insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya yari in guru na to mulia hawaktu ini amoy dimihil kato pagpatumtum sarta pangajian amoy in tungod paparkala laung ta mga salago-lago daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In guru na to ini ang buok siya rin ha mga nagpalalanyot long tasin panghindo sinaka mahalo ula Davao karena insay ni supervisor sin District 1 ha Davao tungod paparkala pag madrasa amoin madrasa pagtawakon long niya Comprehensive Development and Promotion Program sin madrasa ha Davao insyaallah tiag nakuraan sin guru na to mulia damikyan Sheikh Jamal Munib yari raisab siya hawak to bihaon insyaallah sumagawa indimhil kato pangajian sarta pagpatumtum adlaw ini wayron na ro ay daing kan Sheikh Al-Nuhar Talib wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mahuli niya mga palanggungan na pag-iman itukbal kaniyo in salam kasajahitraan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sarta nasin pangadjian taniyo harom ini amuin mga salaggo-laggo pardaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala ang mga manusia. Aminin biya mga natali na mo hikarihil pangadjian harom ini mangmayan papagbarakaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdungog na to ha pakanya gibayan. Jari biya na sin kabiaksahan atau kaingatan sin kita maalum na lang ta ya panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala aun maksud niya kato taniyo aun maksud niya nagpapanjari sin manusia iban sin jin karena in sila tumabok sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari unuin mga sahalga-halga atau priority paunahon dahil kakatan hinang uno in pardaakan amin subay paunahon dahil kakatan hinang ta dahil di hababaw sin dunya ini di sumabot kita na hangpo magsunod-sunod labay rin ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot ha suratun Nisa ayat ikakatluan tag-unom. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim
wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi niya kumawa kita pengajian dengan ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala ini, tiawag niya inkatan manusia pa mga pardaakan niya ini. Amo ini in muna-muna pardaakan niya hakatan manusia iban sinjin. Hari pa makahinang sin uno-uno na paparan nila. Iban in mga salaggo-laggo isa piyang langan, amo na inlawan sin mga hinang ini masabot ta ini. Muna parman sin Allah Ta'ala, wa'budullah. Tiawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Injin iban sin manusia, papagtag-ipunon kaniya. Pagtag-ipon kamu pa Allah. Parman sin Allah Ta'ala, pagtag-ipon kamu pa Allah. Daakan sa laggo-laggo. Amoy niin panagnaan pardaakan priority subay paunahon sin manusia day nga katan hinang niya. In pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala karna amoy niin maksud sin kabuhi niya. Amoy niin maksud sin umul niya day di hadun niya. Amoy niin maksud pagpanjarihan sin Allah Ta'ala hakatan piapanjari amuin ipaggugunan niya, ipaggugunan sin manusia karena mangmayan sila tumunay sin muna pardaakan ini amunay magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala muna subay niya hatihon bang biadiin in hantang sin pagtag-ipon kaniya iban subay niya hatihon bang uno namayan in syarat kasarat-syaratan hasupaya matayma in pag-ibadat hinangon niya. In pagtag-ipon tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Pagtag-ipon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw kamu magsakuto kaniya. Jari in pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, muna subay niya hatihon bang hisiyo tuod in tukbalan hisiyo tuod in maksurun niya pagtag-ipunan hisiyo tuod in pagyanon Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya subay niya hatihon in tauhid. In tauhid imana niya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di hapag tawhid, pagyanon, bang di kahatihan sin manusia in hakikat, amin kasabunnalan sin pagyanon tawhid, tanto di sumampay madto, papyagtag-ipunan niya, apabila di niya kaingatan intudjuhan amin tauhid pagyanon niya. Subay siya lumabay daing ha tu jinisan atawa tu bahagian sin tauhid. Subay lumano impamarat saya niya ha tauhid rububiyah. Subay mapulna
impamarat saya niya sin inkatan kita iwan sinway inkatan yan intaghinangan kaniya tagpapanjarian amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya hiluon palom sin jantung niya. Subay niya hiluon palom sin jantung niya sin in magbubuhi sin katan pia panjarian iban sin maglalanyap kaniya tupot tunggal dain mahasud si Allah. Wairuun nakalamud, wairuun nakatabang kaniya pa Allah Ta'ala nagpapanjari sinkatan iban wairuun nakatabang kaniya magamulahi sinkatan pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tupot dasya subaya tumalano in pamarat saya niya hadto dahil hati ko wairoon kabakanta atawa misan aun tiyo-tiyo amuin bang sila asubuhon bang hisiyo in nagpapanjari sin katan pia panjari layakulun Allah ini isambong nila katan misan pa nagsisirik bang asubuhon hisiyo in nagpapanjari sin katan ini pamung nila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya pagka piarat saya kaya hagad ta biyutang ta palam sin jantung ta sinin nagpapanjarian tag atas milik hakatan pia panjarian Allah subhanahu wa ta'ala subay tarahisab himutang palam sin jantung ta siyara mapatut pagtag-ipunan tunayan sin pag-amal ibadat karena amuyad to in maksud tumunay sin pag-amal ibadat naray di nabahagi in mga manusia pag-abot papagtunay sin pag-amal ibadat mataod in nagdarawa timutunay sin pagyanon pagtag-ipon patuhan pagyanon pag-ibadat patuhan sumakawa nagbidda-bidda bang hisiyo intuhan pagyanon atawa hisiyo intuhan kaya hakad nila tunayan sin pagtag-ipon yaon labagin mga manusya sabab aon kaibanan kimikilabon na pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta himihinang day sa pagtatag-ipunan duhaing. Iban, limala sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, limala sa raisab, harugaing piaparat saya nila pagtatag-ipunan, tunayan sin pagtag-ipon nila. Dahil diri na mapaluag sabab sin, jinisan in manusia nagdaraawa, magtag-ipon patuhan, nagbidda-bidda na sadya bang hisiw impagyanon hisiw impiarat saya nila tunayan sin pagtag-ipon patuhan. Ikato niya subay ra isab sampurna in panghati bang hisiw impagyanon hisiw impagtawag unuin mga kasipat-sipatan sin piaparat saya nila Tuhan. Dunay ni raisab nagka dugaing in mga pamaham sin mga manusia hapag ngan iban hapag parat saya sin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak siya kato taniyo tumunay kita niyusin pagtag-ipon kaniya sarta biyabayta niya kato lililay niya bang hisiyo siya i-introduce niya in that niya hakatan mayro hakatan kakukunahan ta hakatan tatawakan ta biyayta kasampurnaan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Jari bang ta ini
Kaya hangad liyon palam sinatay ta into jinisan sin tauhid. Nabangkir ta kaina. Ito na ita na kaniya in pagtag-ipon amuin mga diakan niya. Sarta aun tuko atawa kamdos sin pagparat sayata sin tu tauhid amuin tu jinisan tawa bahagian siabot ta kaina bisan patubahagian manunjuki inyat tukatan pa katunggal sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kamdos niya hasupaya sampurna in pamarat sayata sin la ilaha illallah subay muna napihan in katan pagtatag-ipunan. Sabab mataod gyukulal sin mga manusia pagtatag-ipunan yaw nakain santo in kakahuyan kabudburan atawa mga pakubulan atawa kayo suka mataod in pagtatag-ipunan sin mga manusia sumakawa tuputon napihan in katan amuin nasabot ta pagtatag-ipunan jinisan sin mga manusia napihan hiigyat turay nga pamarat saya sarta tuputon in pamarat saya tunayan sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya nagdara sin kamdos in la ilaha illallah nagdara aun kamdos niya amunayin duwarupon niya napi pagyanun ta dengan la ilaha iban sin ithbat illallah ithbatun ta tuputon in pamarat saya tunayan sin pagtag-ipon amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ka sumunod hasupaya sampurna pagpuasing kamdos yato piarat saya tahalom jantung ta ampat na isab hatihun bang unuin mga kasyarat-syaratan hasupaya matayma in pamarat saya ta sinnapi iban ithbat pa Allah subhanahu wa ta'ala napihan in katan pagtatag-ipunan ithbatun patuputon kaniya in pagtag-ipon sadya. In mga ini di ta masampurna bang di ta maagad in kasyarat-syaratan muna amin subay tahinangon ampa kita makasaggaw sin pagtag-ipon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya in muna syarat sin pagtag-ipon ta pamarat saya ta pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala subay muna ingatun siya amuna in ilm al munafi lil jahli ilmu amu in kapagangan niya in kajahilan sabab bang kita taha ilmu haparakala pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala bisan hisiw pa in maagang kato bisan hisiw pa in manglaong kato tanto kanapihan ta in kajahilan sin manglalaong kato. Hati niya mahunit bukon basta-basta malaong in mano siya kaya ingatan niya in kondisyon atawa in syarat sin pamarat saya niya amin tunayan sin pagtag-ipon niya amin piarda akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na subay muna aun ilmu ta sabab amuyad tu piangayo sin Allah ta'ala parman niya fa'lam annahu la ilaha illallah sabab yato ingata intunayan mo sin pagtag-ipon mo ingata in Allah subhanahu wa ta'ala sin wayru untud mapatut pagtag-iponan malainkan siya. Ini karuan niya suway mo ingaton atawa suway mo hatihon. Ini karuan syarat ini iban suway mo ini agaron. Ini karuan niya suway gawgot in pangatayan mo
gawgot in pamarat saya mo, amuin amuin kanapihan niya, kapaggangan niya in pagduwarwa mo. So ay doon in pagyanon ni al-yaqin, al-munafi lisyak. So ay kaingatan ta, iban pahuguton ta, in atay ta, in pamarat saya ta, haway roon pagduwarwa ta. Iingat ta na nakauna, in rukun niya, ikakamdos ka niya, pag-ubos. In inisab, in condition, in syarat niya, hasupaya masampurna, in pagkamuslim ta, in pagyantasin la ilaha illallah. In hikato niya, nasubay kita ikhlas. Atin niya sawasa, in lano, sinyata, wayroon tamak tauktok, laong ta, sin pag-ibadat ta, tuputan, sin pag-ibadat ta, malaingkan, tunggal in Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin ka ikhlas, makapagang, sin kasyirik. Atin niya in ka ikhlas, amuyad to in hikasawasa, atawa hikasampurna, sin pag-iman ta pamarat saya ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, kapaggangan niya in kasyirik. At hindi siya makatudyo parukain in pamarat saya ta, iban sin pagtukbal ta, sin pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maparman sin Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Wayroon duhaing pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaniyo malaingkan magtag-ipon sadya kaniya, laway daing has kalano, sin pangatayan niya tumukbal, sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya, subay tahatihon, iban subay ta parat sayahon, amuna in subay ta lasahon, sin lasa sampurna, in patunayan ta sin pagtag-ipon ta, amuna in mahasot si Allah. Amuin lasa, makapaggang sin pagmasukal atawa pagdugal kaniya. Subay lasa, amuin di kau misan uno in pardaakan atawa uno impianglangan katagahan mo, kapaggangan mo, haway roon pagmasukal sinatay mo, way roon pag-ama sinatay mo, misan uno impianglangan niya katagahan mo, karna sin kalasahan mo, in nagdaak kay mo, kalasahan mo, in naglangkay mo. So ay sampurna in kalasa kaniya, iban hikatabang sin amin di mo hikapagbati laul tumunay sin pag-amal ibadat, sabab daran mo tiyo tumtum in kalalasahan mo, amo in tunayan mo sin pag-ibadat mo. Ini kalima niya, subay tatay maun, inununukatan, pardaakan niya. Al-qabul, al-munafi lirad. Ini kalima niya, subay tatay maun, in katan pardaakan niya, haway roon pagmasukal sinatayta, karna kalasahan ta siya. Haway roon na pag-asubo, may ta nagdaak ka to nagsambahayang, may ta nagdaak magpuasa, magsandal uhaw hapdi, may ta kita liyang maksiat, mag-inom alak, magsyirik, iban magdul sin hawa napsu, hapianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, matay mata in mga pianglangan, katagahan tahaway roon sakit sinatay ta,
way dugal. Atin niya amuin kapagangan ta inamuin di matayma di tumayma in atayta. Subay kapagangan ta inatayta, subay niya to taymaon. Kapagangan ta ring hadi siya tumayma sin uno-uno pardaakan. Sin uno-uno pardaakan sin Allah Ta'ala. Iban kapagangan ta uno-uno na piyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab sin kasampurna sin kalasata kaniya. Ini kaunom niya nasubay in katan pardaakan tiya imata kiya hagadta nasubay tayo tunay kiya hagadta in pardaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay kita magtag-ipon tumunay sin pag-ibadat bisan uno ibadat amin biyay takato biyangkil sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya subay tato paganggawtaan amin paganggawta daring halawng atay maun padila sarta sinanggawta baran kakitaan inhinangta amuyad to ini ikaunom niya subay paganggawtaan in uno-uno na perdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kapito niya subay siya di magkahagad hakatan amuin giugwal sin tao pag-ibadatan tutunayan sin pag-ibadat atawa si simba sin kaibanan mapuas deng Allah Subhanahu wa Ta'ala laung tamuin al-kufru bima yu'badu min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Amuyan timbya mga syarat katumtuman ta amuin subay ta hibutang halaw matay ta in mga syarat na sabot tayat to karna in pagtunay sin pag-ibadat kagunahan yadto asupaya di kita maluog sin ibadat ta. Jari nakawatay mga yadto asupaya matay maing ibadat ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in kagunahan magad kita sin pamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabot ta na in ka-ikhlas inikatay masin ibadat sin manusia subay sawasa labay daing hasawasa tawa kalano sin atay niya tumukbal pa Allah Ta'ala kalano sin pamarat saya niya amuin ha mga nasabot tayat to inikaruan niya subay makad simbitikan amuin piyasampay sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapuas daing hayan daing harua piardaakan sin Allah Ta'ala atawa dua syarat amuin ikatayma sin ibadat apabila wayroon na hinang sin manusia induayan tanto luugan siya sin pagtag-ipon niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari inlawan sin sa laggo pardaakan atawa priority pardaakan sin Allah Ta'ala inlawan niya amuna yung pagsakutukan niya. Atin niya in sa laggo atawa yung panagnaan liangan sin Allah Ta'ala amuna yung pagsyirik kaniya pagsakuto. Haununo natibayhuan sin pagsyirik sibuda dakula atawa asibi. Ini karuan niya nga mga salaggo-laggo pardaakan sin Allah Ta'ala. Sumunod papardaakan niya pagtag-ipon kaniya. Ini ni mabistare sa pagtag-ipon kaniya apabila tatiunay in kaibanan sumunod ini. In sumunod pardaakan sin Allah Ta'ala atawa day nga mga salaggo-laggo pardaakan sin Allah Ta'ala amunain pagbakti parwa maas atawa paghinang marayaw akakuyakan sin dua maas wabil walidaini ihsana parman sin Allah Ta'ala subay tumunay sin hinang marayaw amuin ikakuyag sin dua maas
sin ina iban sin ama. Demikian in salagday nga mga salagu-lagu piyang langan amo na in pagsulang atawa uko lang simba sa Arab amuin pagsulang harwa maas pagparugal harwa maas pagsulang sindaakan nila pamarayaw iban pagparugal kanila yan inhikarwa niya sa lagu-lagu piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalang tayo inhikarwa pardaakan sin Allah ta'ala amo na yung pagbakti paghinang marayaw hikakuyag sin dua maas inhikarwa isab liangan sa lagu-lagu amo na yung pagsulang kanila iban pagparugal kanila dua. Ini katuni apardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin stay nga mga salagulag sa buton tayo ni wal yatama parmasin Allah ta'ala wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba atin ya tumunay sin karayawan atawa himinang sin marayaw amoy ni kakog sin dumaas ini katunya himinang sin marayaw amoy ni kakog sin lawlasya amuin aun parsugpatan maun kaniya wabidil qurba subay siya tumunay sin karayawan himinang marayaw amuin hikaku sin lawlasya niya day labay rin nga pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala imana niya subay niya sugpaton in pagkasilasa niya pa mga asukampung niya muna patay manghod niya halaumbay amuin labi masuok maun kaniya iban nasin sumunod-sunod amuin aun mga parsugpatan dahing haruho niya subay niya tusugpaton in pagkasilasa iban sin sila subay siya himinang marayaw amuin labay rin nga pardakan sin Allah ta'ala hikakub sin mga sila amuin lawlasya niya asupaya maun iban kumusog in parsugpatan nila hakabayaan sin mahasud si Allah. Yato ni karuan niya, ini kato niya, yato ni kato niya, ini kaupat niya, subay siya himinang marayaw, atawa tumunay sin karayawan, pa mga tao yatim, pa mga anak ilo, amuin wayroon na ama niya. Subay siya himinang karayawan, amuin hikakub, hikasan niyang sin mga anak iluyaon. Sabab, in mga sila yaon, wayroon na hiuwat-wat nila. Wayroon na mahuwat-wat nila, amuin magpakug kanila, magpasanyang kanila, makatabang kanila, dugayng daing sin dua maas nila. Malayng kan apabilaway na. Kansiyo na in mas uli ayat to. Kansiyo na in kawajiban yat to. Kawajiban sin mga tao amin Muslim nagkakahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga nagkakahagad pa mga siyapot tayad to subay sila in mag-amulahi himinang sin karayawan amin ikakub iban lang ta ikasanyang sin mga anak iluyaon. Demikian ini kaupat lipiyang langan amuin dahil nga mga salag-gulag lipiyang langan siya butay ni ini kaupat amunin lawan niya subay bukon kita mangi kasudhan ha mga anak ilo subay di kita magmasukal ha mga anak ilo subay kita masabar magpaintol kanila sabab biya nasin samat inhiuhuat-huat nila, mangway na maas nila, amin mga tao nakahati sin agama Islam. Amin mga Muslim, nagkukul Muslim, subay sila magpalihala sin mga anak ilo. Ang parang nga mga karayawan, sin pagpalihala sin mga anak ilo, na daan sa laggu-laggu hikasud sulha.
Beta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in mga tao mapaintol nila in mga anak ilo. Amin mga maulong ha mga anak ilo. Iban kulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin surga. Masuok siya kako biya sin pagsuok sin dua gulamay. In kasuok niya kako halom sin surga. At inidamod day nga mga piagbin sin junjungan nato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in magpaintol umayupot ha mga anak ilo. Ini kaulom niya tumunay sin karayawan atau himinang marayaw hikaku sin mga tao miskin. Wal yatama wal masakin subay himinang karayawan ha mga tao miskin. Tumabang sin ikasanyang sin mga tao miskin. Tumabang sin hikapagtag ipon marayaw sin mga tao miskin. Amo yan in hikaunom sa butay ni. Amo in pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kiyan in ikaunom da nga mga salag-gulago piyang langan sin Allah ta'ala. Amo na in magmangi patao miskin. Sabab biya day sabhat to mapuas sin Allah ta'ala. Wayroon mahuwat-wat sin mga tao miskin. Bang bukon mga tao takaiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameto ikapito niya pagtunay sin karayawan ha mga tao miskin aw nuno na tiranan ikasanyang nila ikatabang sin tao Muslim matan amin nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala makatabang makarihil karayawan ha mga miskin. Na atin ha ika uno matoy kapito sangingi piyang langan amo na inlawan sin karayawan ha mga tao miskin amo na magmangi ha mga tao miskin. Ani ikaw no mikapito niya wal jaridil kurba. Subay himinang karayawan. Padakan sin Allah ta'ala ikapito sa putong tayo ni. Amin himinang karayawan. Amin hikakug hikasan niyang sin mga pangdaigbay. Mga pangdaigbay. Na impang daigbay. Tuong kajinis. In pangdaigbay. Tuong kajinis. Amin subay hinangan tawa makahinang kita karayawan ikakug nila ikatawang kanila ikapagsumadya araan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tung kajinis in pangdaigbay amin tunayan sin ha kapatot dihilan karayawan hinangan karayawan tabangan pakarayawan in muna niya amuin pangdaigbay laulasya. In pangdaigbay laulasya aun to kapatut nila. Muna kapatut pagpangdaigbay. Ikaruan niya kapatut pagkalasya. Bilang lang talasya naun kapatut niya. Kapatut pangdaig. Kapatut insiya lasya ini katunya kapatut bilang insiya Muslim. Kapatut sin ka-Islam niya subay ikatunay kaniya in mga kapatut ito amuin hikasanyang ikakug niya ikatabang sin pakaradyaan niya. Ini karuan niya jinis sin pangdaigbay bukon pangdaigbay kahak niya bilang pangdaigbay. Duain hak niya bilang pangdaigbay, ini karuan niya hak niya bilang Muslim. Duain hak niya tunayan amin hitunay kaniya bilang himinang karayawan hahika kug nila hikasan niyang kanila.
Ini kato niya pang daigbay, hak, ang hak niya hambuok, amo na yung pang daigbay bukon Muslim. Subay reisab siya, hinangan, tunayan sin karayawan, amuin ikakug niya bilang pang daigbay. Na damikian in lawan ikapito, sin piangla, amuin lawan sin perdakan sin Allah Ta'ala sa lagu-lagu, sa buteto, ini kapito niya amo na inmahinang magmangi. Mangi hapang daigbay. Inyan daing mga sa lagu-lagu pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magmangi kaw hapang daig mo. At amin to kajinis pang daiget to da sila yadto subay sila dahon magsumad sa marayaw. Amin to na yan sinhak nila ikakug nila ikarayaw kanila. Na ini ka walo niya tunayan wasahibi bil jambi ikaruan niya tunayan tawahinangan sin karayawan piardakan sin Allah Ta'ala tumunay himinang karayawan kanila hay kakug nila amuna inamuin ibanta maglundang panun amuin pangangadulanta kalasahanta yaw nakain bang halawang bay in asawata in banata bang babae atawa bang magbakay-bakay in bakay niya bisan bukon niya lasya bakay niya dum adlaw amuin liasa niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala subay sila tunayan sin karayawan amuin ikakug nila ikatayma nila sin karayawan dahil nga pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na ini kawalo, pianglangan sin Allah Ta'ala, amin lawan niya. Amin mangi kita magbakay-bakay. Mangi, maghambok. Magmangi, maglundang panon. Magmangi kita kanila. Lamiyad tuin sa ngi-ngi. Dahil mga salagu-lagu. Atawa kangian, pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinamin mahinang kita mangi, addat, habakay-bakay ta. Atawa mangi kita addat, hapamilita asawata atau babae habanan niya amunan sa ngi dengan mga salagu-lagu ngi pianglangan sin Allah Ta'ala in mahinang mangi kau habanamu mangkau babae iban mangusog mangi siya haasawa niya anak asawa niya sabab amu yaonin sahibu bil jand amuin iban niya lundang panun niya darundaran ini ka siyam niya tunayan sin karayawan amuin mga muwabnis sabil amuin mga manusia magtutulak-tulak manglalabay-labay haununo na hakawla-hulaan makalabay mapatut siya tunayan hinangan sin karayawan atau tunayan hinang karayawan amuin ikakug niya ikatabang kaniya ikasanyang kaniya tiyak kita niyo sin Allah Ta'ala himinang karayawan para kaniya tumabang sinikasanyang niya sabab dia dahat tu isab kasi pagyanong takain na wayroon mahuwat-huwat niya puas sin Allah Ta'ala bang bukon tay manghud niya haagama Islam na ini kasi ang dahil mangbiyad to piyang dengan mga salagu-lagu liangan amuin mahinang kita mangi adat ha mga tao manglalabay-labay dahil kato bilang in kita nagkakaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala ini kahangpu amuin tunayan hinangan sin karayawan pahik ikakub nila pardakan sin Allah ta'ala wa ma malakat aymanukum amuin tunayan sin hinang marayaw atau tabang tunayan sin tatabangan amuin hikasan yang ikakub nila amuin mga tao na namimilik ta biya nasin ipon hamasa nakauna amin mga naiipon suway nila tunayan sin marayaw tawasin tatabangan ununo na ikatabang ikasanyang sin mga tao kaya mimilikan nila nabang habiaon masa amin mga tao amin kiyawa mo karena tumabangkay mo halambay mo dalaakon mo suway mo tunayan sin karayawan iminang sin hikatasan niyang ikakug niya damikyan natin niya ini ka
insangingi ikahangpo dahil mga pianglangan sinallahu ta'ala lawan niya yato amoy may nang mangi ang mga tao kaya mimili kanta alawang baita atawa mga darakunta kaya wata karna tumabang kato damikyan subayta sila hinangan karayawan amuin kasanyang nila ikakug nila nabang kita nagmangi kanila pianglangan yato sintuhan na to Rabbul Alamin nabang yato ta na-applyin mga nahinang kagang gautaan in mga nasabot tayadto way roon lang takasusahan jumatukato mahasilta in kasajahitraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di na kaw magguna di na kaw magguna pulis amuin maghalulay di na kaw magguna amuin abugaw maghukom sabab timutunay sin pardakan sin Allah ta'ala bayat kaya tunay in mga yadto wayroon kasusahan sin kauman wayroon kasusahan sin Muslim iban induhulan niya liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in magtakabbur uno na intibayuan niya parman sin Allah ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura sabun na tuod in mahasot si Allah di niya kabayaan in mga manusia in kaunan nila mataas matakabbur amuin matakabbur wayroon pag-addat nila ang mga pagkahinila yato hindi mga pangadjian na kagawas-gawasan ta na sabot harumyan mahuli niya mangman in kita niyo hilan sinallahu ta'ala amuin kasajahitraan iban papagbarakuton niya katutan niyo makawa na to in mga karayawan siyabot na to yato kaina iban napihan na to ipusan na to in mga wayroon kasabunalan atawa kangian bangaw nasabot tanyo kaina mahuli magsukol itukbar ko in kinalaungan amin namok buruta kalasan ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lingkat-lingkat lang tapangadyan sin kita kang hadyawi mga matilo sa yadto katantan. Masya Allah. Iniangot sin tiap-tiap hambuk manusia ini karayawan. Dan di naman hababaw sin gumini. Labi na to daw. Gana na hadlaw akhirat. Nabang yadto matilo sa sin yadto amoy in katan na sabot niya hangpo. Kadinis yadto Masya Allah. Amoy kaiwanan biya mga simusukat lang niya ko, no ba kita ni Mama Hardika. Insyaallah ta'ala bang ito maurol ito katantan, mahal di ka kau kakatan pakaradyaan. Sebab muna parsugpatan mo pa Allah ta'ala inyunahan dito. Panagnaan parsugpatan mo pa Allah ta'ala, na wayron parsugpatan do kaing dengsin pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Masya Allah, inyad to katantan. Manjari in sumuno kanya pa maas ang unain dua maas uno in parsugpatan ang unain pag bakti kanila ruwa sin kakukunahan nila kato uno in daakan nila iban sin pakaradyaan misan imbukon sukaton nila habang man hikarayaw kanila inyeto subay takinan hakadar kakausan sin kita. Masya Allah bang ito mahinang magduruhon in kasi sin Allah Ta'ala kato. Dahil kapag ibadat ta, maon pa amin pagbakti pa dua maas. Nasampay, nasabot niya rito hato, ini amuin parkala sin magpangdaig, Masya Allah, amuinin mapatuto ayaran sin kita niyo. Nasabot niya into parkala, dahil dito hato, in magpangdaig, daw niya aun to rito, amin mapatut na to ayaran. Muna yung magpangdaig, bang yung magpangdaig lang ta magkampung, aun to parkala, doon haon na ayaran sinabuk pahambuo. At tungod sin pagkampung, kaysa niya, hikarwa tungod sin, pagtay manghuda ka Islam, in hikato niya, tungod paparkala, magpangdaig, aun kapatot sinabuk pahambuo. Nabang in haraig bay mo magtuwihan, but ini Muslim sadya, bukod mo ba kampong,
labi inhugot sin ini parsog patan mo sabab magtaymang huda ka Islam labi siya ini inhugot niya ring sinamin magtaymang hudha ini laong tahadugo bihan sumagawa yon pa nakabibiyan namon ang pagtaymang hudha agama Islam iban sin tungod paparkala pagpangdaig naramik yan sampay sin maramo magpangdaig bihan bukon na siya Muslim bukon mo resab siya kampung at ini nag-aagama sinaka marugay masipaon parsugpatan mo iban siya amo na in parsugpatan sin tungod magpangdaig at ini suwayra magdayaw-rayaw suwayra magtulong tabang hay karayaw sin paghula-hula doon na tawasin parsugpatan hantarak mo iban siya halukal yaon masya Allah sa lingkat-lingkat pangadyan sig kita niyo kaya tukbal singkuro na to hawak to ini insyaallah na murah-murahan ini salam doa apakatan kataw temang huran amoy in masi-masi laung ta yari di majaga ha tiranan sin programa sin kita niyo rendi ha Islam TV ni Dal Islam Foundation dalam doa kaniyong katan mga kataw temang huran sibo dayong kaaunan yari halom sin hula na to ini mabot na pahula masuok marikato taniyo biya na si Malaysia, Indonesia, Singapore, ini Brunei. Iban na si mga kaiwanan hula pa masi abutan sin ini kita niyo biha na sarta amoy in kataw tay manguran nato nakabubutang doon na tiap-tiap hula doon hula Malayo, hula Islam, hula Arab in kami magpasampay sin kasila sa mga kaniyo sa lamdoa kaniyo katantan labi-labi na yung mga sila amoy wala na mutasi sin parkala na to amoy wala na kog sin ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala ron kanila amoy mabaya sila mahinang nila kapag ibadat limamud sila hindi kato taniyo hasupay sa jengkal lang sin Allah ta'ala sumapay palawong pamaybay sing kataw tay manguran sing kita niyo iwan ingaton sing kita mga kataw tay manguran bukon sadya bangsa Muslim inamoy in matali magkita sin programa na to sampay pa bukon ini Muslim lang ta aun ding mga kabagayan sing kami lang ta baran nila in nagbayta sin magkita sila sin programa sing kita niyo masya Allah. Sa babig to, salam doa kaniyo katantan, sarta tukbal na mo yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masi dirihilan kita niyo ini waktu hasupaya makapataod pa kita niyo sinamal na to insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal po paguro na to balik sa sunnat sinidal Islam in paghatam lang tahasisyo imbya mga dimhil pangadyan khataman niya iban panghindo pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pa pong barakatun kato taniyo in pangadyan na to hawak yun insyaallah balik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yustajab lana ya Rabbal Alamin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين